Assalamualaikum teman-teman. Nah, jumpa lagi di Hunting Jajan. Kali ini kakak hunting banyak sekali. Ada harta karun, ada pizza, dokter-dokteran, pertukangan, banyak lagi. Nah, seperti biasa jangan lupa subscribe ya. Dan like-nya. Pertama kita lihat di sebelah sini ada Spiderman. Mantul. Nah, sebelah sini ada balon Squid Game, teman-teman. Minta makan meong. Wadidaw, lucu banget. Nah, sebelah sini ada Doraemon, teman-teman. Widih, mantep bener. Nah, sebelah sini ada balon Ant-Man. Wah, keren sekali. What's going on down there, Sam? It's the Falcon. I had a sensor trip. Wadidaw, mantul. Nah, sebelah sini ada balon Baby Shark, teman-teman. Widih, lucu banget sekali. Nah, sebelah sini kita lihat teman-teman, banyak sekali harta karun. Nah, lihat nih di sini ada, warna biru, mobil polisi, teman-teman. Wah, nangkap siapa ya polisinya? Mantul. Wadidaw. Nah, kita lihat pinggir di sini ada mobil racing, teman-teman. Wih, laju banget. Wadidaw, mantul. Lihat, akak menemukan Yupi. Wah, lihat teman-teman, di sana ada kompor gas. Wah, masak-masakan. Oh ya. Wadidaw, mantul. Mantap betul. Nah, kita lihat di sini ada katak, teman-teman. Wuhui. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Wah, asik banget joget katak, teman. Nah, kita lihat di sini ada dokter-dokteran. Wah, kakak menemukan harta karun yang banyak. Aduh, badanku sakit. Mantul. Nah, kita lihat di sini ada mainan piano berkarakter Doraemon, teman-teman. Kupu-kupunya terbang. Ini. Ya, nggak dapat deh. Mantul. Nah, kita lihat di sini ada gajah, telepon berbentuk gajah. Widih, mantap betul. Nah, lihat di sini teman, ada Milko berkarakter sapi. Wow, mantap rasanya. Nah, lihat teman-teman, kakak juga menemukan Tayo. 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 He's a friendly little bus. Lucu. Wadidaw, apa yang terbaring nih? Lihat teman-teman, karakter LOL. Widih, keren banget. Nah, di sana juga ada pizza. Yummy. Ya, awas kalau bohong. Wow, gurih teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini kakak juga menemukan gerobak es krim. Es krim, banyak rasanya, manis. Es krim, mantap betul. Nah, coba lihat di sana ada tortilla, Maitos tortilla rasa jagung bakar. Wah, gimana rasanya ya? Wah, mantul. Jagung bakar dipanggang, bukan digoreng. Lebih renyah. Wadidaw, mantul teman. Nah, lihat di warna biru itu teman. Itu adalah alat menghitung uang, register. Kembaliannya mana?
beli, ayo beli. Nah, teman-teman, kakak juga dapatkan es krim lollipop. Mantul. Yummy yummy. Nah, lihat teman-teman, ada alat tukang teman, ada tokol, ada tang. Wow, mantul. Flyers. Wah, banyak sekali. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.